Krumjari, TOMTV ke talking point yung biri basung bataram noksiri. Ngasi thamjari ba talking point ke topic asi reintroduction of CAB in Parliament. Parliament hadag hayeng dagi hawdori ba Parliament ki winter session da amuk nahuna na CAB amuk hana reintroduction tawpa reintroduce tawba loina na consideration tawraga pass tawgani haibagi wafam sigi matang dani mamang da CAB mamang gi Lok Sabha gi tam da lab satana masi leiru rabani adubu BJP की इलेक्शन मैनिफेस्टो नौनामुक CAB अमुक हन चनहनगनी हाइबगी वफम लेबगी मतुंगिना ngasi hayengdagi hawgodoriba parliament ki ningtham mifam asida नौनामुक पुथोकनी हाइबगी वफम से लाकपदगी हौजिक मणिपुर दा लेरिबा तंगदु लेता दबा फिवम इनोनागा पिस्तो की मतंगदगी ओइरकलिबा लमदम सिगी फिवम सिदा अमुक नहौनना hayeng अमुक hawgodoriba parliament session sida CAB अमुक introduce तौर तारगदी करिगुबा पास तौगर तारगदी करी ओइरप याय मसिना कदाई फावबा नॉर्थ ईस्ट की मियाम दा अमदी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट की ओरिबा अपुनबगी सक्तम सिदा कदाई फावबा इफेक्ट ओइरकबै काहन बै याय हाइबसगी मतंग दरि ngasi खनगदोरिबसि लोइना ngasi की थमजरिबा टॉपिक असि मतंग दखने नबगदंग तंगसि अखोगी स्टूडियो दा लेंसिन लेबिरिबसि आन बयना आइगे हेक थंगना फमिनरिबसि सीनियर जर्नलिस्ट ओजा प्रदीप फंजबोमी ओजा बतो आन मुक्ता तराम नोक्सरि लोइना ओजा प्रदीप की हेक थंगना फमिनरिबसि मणिपुर पीपल्स अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इसम समना मेन पैक की कन्वेनर ओबिरिबा ओजा युनामसा दिलीप कुमार नि ओजा बसो आन मुक्ता तराम नोक्सरि लोइना ओजा दिलीप कुमार के हेक थंगना फमिनरिबसिना नेफिफ North East Forum for Indigenous People NEFIP की प्रेसिडेंट ओबिरिबा ओजा निंगथौजा लांचानी ओजा बसवान मुक्ता तराम नोक्सरि ngasi ahan boina thamjariba topic sige question si oja keno da laksege oja Dilip Kumar da laksege oja mamang da aikhogi haukiba Lok Sabha da introduce to matam da masi opposition gi marakta gi yamna yet pana maram oiraga bill si pass to ngam gi da bane masimak na amuk na hongna na BJP na NDA gi sarkar lakpa matam sida BJP gi makhogi election manifesto da masi na hongna na amuk mathangi parliament da puthuaga pass to ne habgi makhogi asetpa election manifesto da yauki bane masida miyam na north east ta leiriba miyam na masi yade haibo khangna akan ba ihau leikiba sigi marakta na hongna na amuk masi pass to da yade haina makhogi business ki list ga taratruk da yauri basi oja kamaina sarkar gi mupse muk kamai yengbi makhogi kenos मसी थोदोना अनोब नते ना हाजगे इंडिया गवर्नमेंट की एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट पीपल मसी अखोय लोन खना लेरे मरमदी कइनो द अखोय मणिपुर की ओइनदी अखोय हेक लावरिसे इवन मणिपुर गवर्नमेंट फाउदा हाइरिनी मणिपुर स्टेट सी इंडिया गवर्नमेंट अखोय बु स्टेप मॉडरली एटीट्यूड ता स्टेप मॉडरली ट्रीटमेंट तो वी हाइदना इवन गवर्नमेंट इट्स मोय द स्ट्रांग कनो कंडेम तौरिमने अदु माइना तौबनिना अखोय पीपल ना दि अमुक हेना अखोय द फील तौजरिसे अखोय लैरिबा हानगी इंडिजिनस कम्युनिटी सिंगसी नमहलकांदा इंडिजिनस कम्युनिटी सि नमहलकांदा डेमोग्राफिक वार अमा तौरगना अखोय इथक्ता हाइबा इन्फ्लक्स पॉपुलेशन इलीगल इमिग्रेंट मयाम सि थाजलगांदा अखोय जे नमहत खरनी हाइबगी मी पाइबदना हौकिबा जनवरी दगी हौना जनवरी 2019 दगी हौना अकन बि हौ चंगचंगरे मसी नॉट ओनली इन मणिपुर सिखकता नते नॉर्थ ईस्ट की ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंगसिदा याम कन बि हौ चंगचंगरे अदो हुजिगी हाइरिबा मतम दुदा मखोयना टेबल तौगदबदु 12 फरवरी दा टेबल तौगदबसी ये माय सर्टेन कोज खरा रीजन खरा दा वरम बय मोगी मेजॉरिटी कमांड तौदबगी राय सभादा अदुगा एज वेल एज अखोगी पीपल्स मूवमेंट दो मदुदसु खा मरुसु फैक्टर मनेना खोन लौजे अदना अखोई दी कंटीन्यूअसली मसी अदुम मसी खना स्ट्रगल तौदना लाइबसी CAB नॉर्थ ईस्ट चनब यारोय हाइबनी मसिना मपानदगी फॉरेन कंट्री अहुमदगी लाइबा लाइनिंग लिचर पर्टिकुलरली तरुक तो लाइनिंग लिचर तरुक सिंदो आइबा अदुम तरुक सिंदुगी मखोई सिंग अदुगी रिलैक्सेशन पीर काना मोइदुबुदी अखोई सिटीजन ओइना लीगलाइज तौगने हाइबनी अदुदनी अखोन मिपाइदना मदु यारोय एना हाइरिसे अदो हंदक मुक पुथोरक पसी मखोई गिदी मोगी नॉर्मल एजेंडा हाइ तारे मोइना प्रायोरिटी पीर काना लेरिसे मोइना तौनिंगबदा तौई हौजिक दा खो मियामना हेना मोइ प्रेशर एप्रेंशन लेरिसे कइनोदा मखोगी तौनिंगबदा तौबगे मखोगी यामना डिक्टेटोरियल ओइबा कनो से एटीट्यूड से अमसु मोगी बिहेव से सिना मरम ओरकाना स्टेट गवर्नमेंट ना करि मोमदा हाइबो ngमोय अदना मसी अखोई पीपल्स मूवमेंट अमा थौताई हाइबसी अखोई मेन पैक तो फाउजबनी अदुना मरम ओरकाना पीपल्स मूवमेंट अमा थौताई लोनना पीपल की मैंडेट सी मसी पूरा कांदा सेंट्रल गवर्नमेंट दा अखोई स्टेट गवर्नमेंट हाइबगी थाकसु लेते हाइननबगी मखोगी पोलिटिकल विल सु लेतबनिना अदना हंदकता मूड इंट्रोड्यूस तौरप हाइबसिदती अखोई हमना नुंगनांगिबा यामना पाखतसरिबसे हाइ बिजनेस प्लेस की आइटम नंबर 16 हाफबनिना मसे सोयरम की पुथोकनी अदुगा
mayam na haina bada su probably on 20 kana sida November sida di pass to ya na table to ya na haina ri bane ba adu sigi marak sai da koi masi to bum thoi koi protest to bum thoi si CBC koi kan masi protest to ga masi kana koi yaning da base masi gi against koi movement ma chang ma thau tai ha basi ne ba aduna government gi ne government na to ra ibasidi moi go ba makoi na yengi ba minority community da loina na indigenous community khoi puno mopu khoi gi interest kai to khanbi de na laura kanda khoi masi struggle to gani khoi gi voice pi hun thoi na khoi khali oza makata na kano da oza lan sadong laksage oza handa ki CAB gi amuk reintroduce torok pasida sungsoi soi dana masi parliament ki house animakta pass to bang ngongdani habesi khanbi project point masi tasenabak hojik phawda lairiba situation aduga lairiba strength haiba tare maduradi tasena pass to bugi aki besi lai pass to kibagi tawbadabu hojik laiba poti madu pass to re haidana akoina hector lep kadaba natuge miyam hekti yagadaba dinate aduna mugnaba haibisi yari makhedi to aningdabani aduna akoina yamna nuwaijadaba si kaino haiba matamda ngasi nefi faidana north east Forum for Indigenous People the yauriba organization chani ka yankai henba notice ki yauriba haibatare masigi nephi ki makha da tokai ba federating state organizations mayam lady makoi su punchen laga conglomeration oina semani masina 8 January 2019 da CABC hack pass to badagi punna chenminari Seminara Kiba Aduga Assam gi Meghalaya gi Argi Mizoram Tripura Manipur Nagaland Arunachal Mayam Duni Adana Haiba Nefiki Maka Kohojik Punna Chermina Nefiki Umbrella Maka da Leminari but Chominari but Akoyamsina change Kiba Dugi Matungina How Kiba International Day of the Indigenous People of the World Madugi Numichida 9th August 9 August ki tang mapan da akoina memorandum ama Prime Minister of India da summit tawi Governor Singi Kutang da Madugi matungda akoi amuhana reintroduce to gadore haibigi madugi pausi akoina phangjaraba matungda October gi tang ahumda akoi nefip na amuk akogi respected chief minister singda amu hariba same memorandum se prime minister da amuk akoi da summit tawnaba akoi chief minister singi khutang da akoi na pj aduna hojik laiba poti adumaina akoi da laiba apprehension aduga akoi da laiba akoi gi aspirations aduga maru oina khwaidigi hena maru oidi badi akoi da phawriba mi paiba aduga akoi gi di kahitare tasengba survival Laigitra hingitra hingoitra haiba yellow mi singsi achauba indigenous singsi achauba problem am khakne masi problem si lakpa matam da koina yam toina hajari badi makoina haidana koi si yam thajarure haidi certain kai hata ready consider tauba aduga certain changes lakani CABC dana assure taukiba adna hojisu assure tawbadi lepte aduga awang no poklam dam yauroi haiba gumba yamna nokning ba haitare akoina masida akoina naina ningai oribasi karamba close na akoi bukan ngamgadori bano awang no poklam dam gi miam natraga awang no poklam dam yauroi haibase taseng na wan thok leitaba potni aduga akoina makoina haiba matamda stakeholder singa masida stakeholder singa akoi ko wari sanar kanda si tawni madugi potu consultation am high haujisu leptara high framework agreement ki matang da so masi makoi gi simpa pu ba kaino ma khangni ana stakeholder haibasi gi dictionary meaning natraga magi sabsaba meaning se individual natraga organization makoi gi legitimate interest laiba du stakeholder haibani adu madugi legitimate right haibasi madi makoi na pandre and awang no poklam dongi miyam gi land and people solak kadoraba maduda challenge toraba bill lam ka pass torpa matamda aikoi stakeholder natteba aikoi se legitimate right leba lamchi gi mapune adu tadi aikoi tanadana parliament aikoi gi mahut simane thagi basing dugi mahut silakan tawgi basi yapra atop country sing da town ba sumaina referendum nataga people gi achoba ayaba ma lawruga tawna bu khona driba karigino aduga luriba poti kaino haiba matamda hauji aikoina laujaki ba mayam da sukta tadana hauji makoina mapandagi changjallakpa mitop sing asibu natural akogi person noina haibi lamdam sida mahusha dagi lereklaba mi amagumna citizenship acquired toba yagani haibisine ba moina thamise madusu karida on the basis of religious identity adu oibataraga madugi religious identity de yumpham moraga makoida thamgani haibise
India की constitution दे येंग बतारगदी constitution की चना पठाव की मतुंगी ना येंग बतारगदी मसे antithetical ओय है बनी कोई ना तासिना म constitution बु challenge तो बनी अदुगा कोई ना हाइजरी बदी कई ना है मतम दा whatever मोइना हजिक थमी वाफम सिंग से नाथे दुना चक्रगसु हाइरिबा constitutional ओइबो ओइदबा unreasonable ओइबा unlawful ओइबो दुना तबिदा अनि सुबदा कोई ना हाइजरी बसे हाइरिबा बिल मसा मक्से यामना ख्वादी किनिंगाई दी मसे awang nongpok lamdong gi yellow mi singi damaktadi genocidal oi akoi bu matam chupagi manghan na ba lakpo khulai amagum no akoi na fawi haibane totally wife out togi wife out to gi aduga ahum suba da akoi na haiba sina kaino haiba matam da makoi na atopal lamdagi lakpa Afghanistan Pakistan Bangladesh dagi lakpa Hindu natraga Sikh natraga whatever Buddhist zain mayam si pushallak na bu khana bada religious persecution tawduna makoi chi laifam laitana akoi da changjal laklaba refugee ni adune na haiba taraga su अकोइन हारिबदी हारिबा religious ओइना religious की मियेंग दगी prosecute तौरिबा मीसिंग अदो कन्नब होनबदा अवांग नोपोकी येलो मीसिंग से असि अमुक हन prosecute तौरे हाइबने इंडिया गवर्नमेंट ना पाकिस्तान दे हिंदू चप मियामबु बुद्धिस्ट चप मियामबु बांग्लादेश दा नतक से अकोइन अफगानिस्तान दा तौरे हाइबा तागदी अकोइ दा तौरि सिदि करि कौदौरिगे because अकोइ की voice उ ताबीद्रे अगर अकोइ सी marginalized तौन बो होनरे अदुना मदुगी मियेंग दुरगे अकोइना हारिबा CAB हारिबा यामना genocidal ओइबा बिल नत्रगा एक ओलकदौरि पोट असिदा पास तौग्रबसु हारिबा एक मसा मक्से मसिदा अकोइना सबमिट तौरुबा मसिबु याथुउबा हाइबसे तसेना म अकोइगी मियाम सिगी मुच्चगे हाइदना अकोइना सोइ तौथुबा चबाने मसे suicidal ओइ अकोइ सोइदना मुटलनी हाइबगी अकीबदु लई हाइबनी अदुना ने अकोइना मयाम मा नॉर्थ ईस्ट हायेंग तांग 19 दगी अवानो पोकलमदम सिनबु थुंगना mass agitation हौरकदौरिबा state की मागी condition local features मैम दुगी मतुंगिना माना पाम मोंग agitation मैम मसंजिनबा हौरअगनी सोइदना पाउ ताबीरगनी अदुना हौजिक लैब पोटी अवानो पोकलमदम द लैरिबा collective body मैम सिग लोइना अकोइ अपील नुम तौजगदौरि पास तौग्रसो अकोइ अपील नुम तौजगदौरि हाइरिबा बिल से पास तौगे पोट से withdraw तो अमु हंदो reconsider तो हाइबसे अकोइ हाइफम तोपन मरमदी Constitution की against सु लेरबा Constitution की antithetical सु ओइरबा मियाम नसु यादो बिल लमा अखोइदि impose तौर कदौरिबा मदुगी महत्तंग असि मक्सु हौजिकसु पाउ थारे इंडिया की लामी मयाम मा हौजिक अवांग नोपोक्ता अमुका हन्ना थाजलक पे हेले सि करिगिनो अदु अइतागदि अखोइना democratic चटपा democracy चटपा लेबाक अमनी democratic country ने ना अखोइना लेबाक ने ना खल्लुरिबा से मसि हौजिकति यामना सेंगना हाइबा ताकंदा कहतारे मसी authoritarianism authoritative ओइबा अदुगुंबा मियेंग अमादगी येंगबा ता अखोगी गवर्नमेंट से अदुमाइना मोइना तौनिंग तौबा मियांगी कनो याउदबा अनिंगबा अपामबा खंगबीदबा उबीदबा अदुमाइना लाइब्रेना खलकांदा ओके अखोइददी we don't bother whether मसे पास तौगिबा तौगिदबा नते अखोइद लाइबा सिना अहानबा स्टेप्स ओइबे हेना साथिबसु लाकिबा यारी नसी हिंदू सिंबु natural person गुना डील तौरिबसे अतोप political party अमनो पाइबा मतमददी हिंदू खक्तदा यारो अतोप religion सिंसु लहनगदबनी हारक पताता गे नॉर्थ ईस्ट की migrants मसाना चलरोय अन नॉर्थ ईस्ट NRC तौरकांदा असम दगी लांगनिपु खै खंदोए मदुगी मतुंग दमु चमधरकांदा लाख 15 खंदोए लाख 15 से कुपना थिरुबा मतमददी out of 19 lakhs 12 lakhs से हिंदू ओरे हारे नत्रगा अतोपा हिंदू को नंगना रिलीजन द लेरे अदु बेतारगदी मुस्लिम की 5 lakhs मुक्तने हारे देन 2 lakhs से अतोपने हारे स्माइन लैरिबा मदुगी कनोदुदो चुंबा तारगदी हौजी लाइबा मियेंग सिदि कइनो हाइबा मतमदा मोदी होइना बांग्लादेश चटपा मतमदा बांग्लादेश की कइनो अमता NRC ना नत्रगा लाइबा नॉर्थ ईस्ट लैरिबा कनोसिना सोहलोयना हारिबा दुगा अखोइ सिदल हारिबा वा मयाम सिगा सिदगिना नोई सोहलोय हाइबनी आदसु बांग्लादेश सोहलोय हाइ अदु तदि बांग्लादेश मचा मयामना सिदा लैसलकांदा बांग्लादेश ता सोहलोय हाइबा अखोइ सिदना लाकान नोई सोहलोय हाइबा सिना यामना नोकनिंगबा कहतारे अखोइगी डबल स्टैंडर्ड ओइबा ngahanga ki pangang da ngangjinba manba haitare adu akoina hairibadi fare prosecute tore na hariba hindu population do kanba sumaina North East लेबे indigenous people सिंसे सिदा हाना prioritize तौद्री कदुबैनो illegal immigrants कन्ना बा हाना खोने रिबा करिगिनो मिटोब सिंगी वन टॉप illegal immigrants हागी definition से करिगुम सिंगी bills ना pass तो किबा तातर गदी definition से लाइगिद्रा हाउजी येंग बिउ 2015 की September 7 द थोकिबनी अकोइना notification अनि थोकरे सि passport की rule गा अदुगा foreigners order अदुइदा अकोइना
GSR 685 GSR 686E se ani sina high grade se kaino aikoi sida laiba mi singa se high riba religious group singa sida yauraga di moi da laiba kaita visa yaurok tabgi che yaurok tabgi athing bam yam do relax to ani komthu ani hai adu 2015 dagi na hoji phawda chahi kya sure 15 dagi count over matana 15 16 17 18 19 20 the more 6 years sure citizenship amendment bill the over amendment is the chahi taruk surati moi naturalize to ya dori haidi ba tawri pot se aduna yamna shaping to rakanda hoji awang no poklam dong gi miyam se che political solution tawni naga gi peace talk to sorry framework agreement pass tawni haraga akoi miyam gi makta misunderstanding create tawre aduna madugi create tawri ngai marak sida akoi masen wari sanadana madugi resolve to no bakan no khoneri ngai marak sida amuk hojik macet thugarga madugi kairaba amaga punshin bangam draba miyam sida CAB se injala kanda pass to honi haibane aduna lady poti madugi pass to honi hairi basida aikoi tasenamak atopa condition di hoi aikoi amagi kano se manaram da baya regarding CAB hojik su nefiki makha de hingminari beleminari ba khoi miyam se karim ta kaidri aduna hayeng sidagi awang no poklam dam da leptuna mass agitation awang pok singna tungna horani habisidi nepip ki wari nepip ki lising makada to an be state sing the lairiba koi gi saminari ba organization singapore laga hayeng dagi mass agitation si CAB gi mai da horani habini loina mathang se yoja pratitam laksege oja koi gi government na mase state sing sige people sing gi ayaba yauraga kai gumba masi khana gani pass tawraga su chief minister sing tanava loina lairiba northeast ki people sing sigi ayaba makogi watanar kanda makogi ayab si lower kanda mapung phan khanai gani hairam basing stakeholder sing tanaba CSO sing tanaba mayam si amata tawdabida yam thuna dum CAB ji book torok base karamba aron ba agenda layena khanwi ha ban CAB gi nam bill si introduce or kanda the whole is nangway hebigi last ki putok dram putok is again nangway Lok Sabha da injalaga Rajya Sabha nangore dawri kandi mathang dawri sen thamgi mo ni BJP gi video kerala Lok Sabha de lapstorm dai atang ni doradi nangnaroi na adra mukan puthor positi hoi puthori um khang leina ade puthori khang BJP gi manifesto jaujare hanam jaujare ade da aina sesa kitang khoi gi contradiction yam leiba manung internal contradiction jam chaw leiba hai tare hazik behanasi si puthor to mam chogina BJP election to maya de doi bo election manifesto da CAB puthokani haiba party jarum thade yo bose agoi da khoi su confusion chaw le party thade party power hali Manipur so lai Manipur da default defection to da to kon lai go ara Assam so lai al hari me hom ka da su Tripura da sum lai Tripura yam kana hazik CAB la kan da wa ga tori bole ba si khuda ki wan thena do ba si Assam ga Northeast ki wan di Assam ga Tripura ga sne ba Assam Manipur di ain sum khan bramoina akoina confuse ko se akoina ta mitop har loin magi hain jakhrena CAB hari sidi Bangladeshi ka sing sine ba ko sira Manipur Bangladeshi mitop si kam le ya hebasi magi poram le rani CAB on para cancel di al Bangladesh la kom mitop mem si Hindu yaram magi gansi citizenship ki fast track ta citizenship heni 2014 ma changa gi hebigi garoni CAB hari bo ala khoi Manipur da Bangladeshi lakpa gansi non changpa citizen hani citizen oidriba mi kyam le ge hasma Manipur ri Assam ri amle badana Assam ma kininga were adigi Tripura ma kininga were adigi Assam gi sitsa valley tainari ba Mizoram surum respond nai sine adigi Arunachal Pradesh na moi chakma sin su Buddhist haibni na Buddhist yoksal ani ana moi de refugee name do moi citizen oi rani habi akim le re Meghalaya su Bangladesh ki influx am le ba lei kan sa khoi kitang yeng ba ya ba si history kini kan kari no to ise CAB se da CFC matang sa karam tak pal hoge CAB na target or ise notice for na triya Bengal ne kan target is Bengal su influx le hai na han akhoi gi 947 na partition le kan sa da Bangladesh hajuna Bangladesh hai hana East Pakistan oine hai kan sa da manung le ho Hindu mem do sima si ga si da migration chaun la ba ari migration le is na kamai to get the British na loksal matung si da Assam gi onadi Northeast gi onadi British na 1826 loksal matung si da Northeast am chawkhatri adaga moi gi system je khangba yam leidri ba haidi moi gi sarkar am ran to ga si da sarkar gi moi gi lower level bureaucracy si kana na to doi si kana man to doi khangdam nya mi si kana recruit to doi khangdam nya mon seleta gi invite oraga
Bengali Bhadralok and Magi Sileti Bhadrok, Sileti Zoo, Bengali singers whom go Songi Kaltai Bengali singers who Manus friction in them. Sileti Bengali Silaga, when the Sarkas, when a pyre. I demand Bengali Babu Hazni. When Pyre consider power of my Bakalamina, Linge, Hani, middle class, I'm solely as I'm the I consider. Other Moina 1838 is the Bengalina. Assamese official language or any law to know where consider. A diggy Bengali official language or Assamese middle class key home life. I don't know missionary ma'am so we Miles Bronson Vegas is Moisiori. Assamese Lotoya to Pusavia. Assamese Assam Queen Pose. Arida, going to get a Adugila, my name consider going to get a Huigi partisan Lacanse. Partisan Lacanse. Silesi Hanana Assamese used to be Bengali Mamsana, we Assamese Asan Punzel Ham Punzelme, we Bengali Hana partisan doina. Tokaza consider 1874 in the land Dormatungi 1874 Assamsi Hanari Bengali Yarmini, other than Aquina Bengal Eastern Frontier Regulation in 1873 has 1874 is the Assamsi Bengali Setoga, Tongano provision same ever. Kitting the Chief Commissioner Orga. We consider Silesus Tianapore, Silapore Silesi as an India with Bengali again. Bengali institution Hanagi, education, the Horga, judicial link name, some day no any Tinaro and Hijabaneva. Hijack consider going to get a Moina Yara consider Assami bureaucracy, Moin Red Dominator Lere. Assamiga Bengali frictions is town area. The Bengali frictions is some getting complicated, is going to get a Assamang Bengali see. Ani thong lai amana thai gi Sileti Bhadrok Hindu matani like that so heba moi changa bureaucracy pai lerna ade peasantry su changeba gana Sileti gi amendment sing digi moi changa ga moi sing ay muslim matane ba ade ngai ta ge da census la kan sida muslim sing lai ramang tani moi di lo mai lam khar phangjar lo re hai khan kambu na yam to ba magi culture pura lak kambu te ba ade muslim sing sidi census la kan khoi da asmi lo ngje na akhoi da asmi ne hai lai no moi asmi on re ba the Bengali Patrologs in the Hindus is a triangular fight. Bengali Hindus, they Bengali Gamgam later. Belungam, the Muslim Gam, Assamese or some Ozen Zakre, and the Moida Smith Tin Greva. I think so like another Bengali Hindu man, Sonoina, and Zokolani and Laga, I think Munam labor. The command to get the Hazikla is Assamese, Assami people do Hazak again, or the Hazik Kebla Heron, Hindu Haiti, or any Muslim discriminate on Hagaza. Tiny Assamese Hajar Bengali man, Bengali Muslim man, Bengali Heragadi, Assamese minority Hodoreva, see problem absorbs our own days from the Dimona. Other than Anas has Assamda, I'm just seriously low has the problems. Who Manipuri and Sahad and Higi, Mitop Hag and Sitaquina, confused some labor, Mitop Hag, Ren give Kaleva. Mitop may see big Mitop City, which only context the Bangladesh, Bengali to heaven ever. Bengali Simadras, Bengali Hindu man heaven ever. Adum music am again, a queen had a kind of compare, okay, Manipura. Can you correct the socket, the correct so ahead, I don't know, determined to rain now. Quanabudi, I have some is a solidarity like a Tono Pig, Quanabudi, Tamtamna, I can see a Piggy, city boundary opponent, I don't problem climate change, as in a Hagri, some solo production, Tam Sologani. Has you become so good against a quick, puzzle senses the Kandoga, Bangladesh, like Bengali family, Bengali Martin Hindu family, Muslim family is a quick home Zangeva. Manipura, some of the different would see Manipura, I see at the Indian Mazala, which is saving so little, but Mugidi, Eskinelite, a quick problem, a quick Uri problem, Duga, a quick saving and identify your problems. Manariba has to getting it home Sangeva. Natragadi, when some legality came to relevant with the point of when Lauli or Sukandiana. Heidi of Bangladeshi, Bengali, Masiam lady Herone. Adu the when says that me talk like the saving me talk never see me talk to get the a quick me talk when I hide me talk may popular understanding labor me talk them canary. I don't know came to apply to your report when some I'm going to talk to Canada we put like by I don't know something come home a quick says Bangladesh has a good miscam lege had okay no CBC the effect of this is the muy never has an identified the way I have some when like was it kind of heroin, Nepali heroin, Nepali CB or some Muzan liver. Other game to apply to apply to your Moidi, market and hide Nepali singing, Moidi, India Lagasu, India Lermatus, Indian citizens, Pike and the pipe on the way more the holding the Nova. And when
खन सिगी CAB जे हाइरि चप चांग करिनो हाइसमा खंडोकम चप चांग खा सिट अखोई जिगा अखोई ग्राउंड लेरिबा situations ga kam chanari ge CAB ga haibisi mu khanu kum phare alo CAB sine yam ka sok to hum asam ga koi solidarity ut boin na su changla udi phare aro ga CAB gi target sidi tasin haigeri bengal gi Mamata Banerjee gi magi hol sit khoi na gi ne ba asan kai ba hore na muslim ga ga hindu ga hek sigai na communist party is na haram is na ani ya wi mon changam bani aro Mamata Banerjee na communist party gi thosu inherit oraga alo ya hindu muslim jo koi secular party ne le rame secular parties is the Hajikla Israna, Muslim singer, Hindu singer, Tuaini, or Bangladesh Champusu, Hindu Hedi, Heloni, Muslim with Hukani, I consider some friction to ever. Friction, the Horoga Fisher, Sekayam to ever. When a target or is politically target or is the Bengali stronghold to Iraga. Says the BJP strong Bengal is important mainland politics Bengal is important MP Messenger America influential heavily as if I hope it's the Maya Pam. Tuan ba Makogi vision sing to Tungnabaki who is you अखोई इसकी चप चाबी तक खंडो कम फेव नतना अखोई ने मिटोक हाइर लोइन हाइब दरदी सेबी की मिटोक खता हाइब दरदी पतिक चादे तसेंग मसे आइडेंटिफाई फजन तोबम संग हाइब अखोई मिटोक सि खेनेबा अखोई ने सुम ओरक बदे अखोई मिटोक हाइगदी ngasai मैम हाइब दसु अखोई इंडिजिनस पॉपुलेशन तब मैम हाइब निना अदुरी सेबी हाइज जरुना तेब यनो जदो ओजा दिलु कुमार दंग लाके ओजा हजिक लेरि बले पाक्सी की फिबम सिदा अखोई गिलम दमजी की ओइना मरुइना इंडोनागा पिस्टोक की मतंग दगी ओइरइबा फिबम जिका वंस काइगुम्बा CAB जे अमुक मसे इंट्रोड्यूस तौरगा कंसीडर तौरगा अमुक पास तौगिबा तारगदी डेमोग्राफिकली अखोई मणिपुर द केमुक यामना मसे अकायबा पिरकपा याबगे लोइना हजिक लेरि फिबम सिदा मसिना यामना साथीबा अदुगुम्बा तंगु लेता दब चरांगबा फिबम हेना कॉम्प्लेक्स ओइबा थोलको याना खनबिरो ज केबा फंथमिनी मसे खोइना कीरिसी अतै नते अखोइद लाइबसी डायरेक्ट बेंगल से कनोदगी बांग्लादेश तगी अफगानिस्तान ने नत्र पाकिस्तान दगी लाकपदु अदुदि अमरोंता अखोइदा कोई ngasi लाइसी बांग्लादेश से लाकपनी हाइबे नते असम दगी मोखोइना खंदोरकदोरिबा मैम से हौजी हौजी खंदोरकदबा चैथेंग नि मसिदि अखोइ नहाना हे कनो हौबदगी NRC हौबदगी NRC की मोखोइ NRC फर्स्ट रिपोर्ट फोंबदगी हौना अखोइद चैथेंग नि फंगबने लवे मरमदि अखोइद चांगबन दमदि असामीज नत्रगना इंडियन ओइन दम सांगन इंडियन सिटीजन ओइन सांगदोइने अखोइदि मोइना हाइरिबे सैसे सिना चनगिबे तारगदि मासी परसिक्यूटेड नि नते हाइबसी नत्रगना हाइसी बांग्लादेश तगी चेंथोरकपनि चेंथोरक हिंदू नि अफगानिस्तान नि हाइबसी कोर्ट अमना मागी लोकल की कोर्ट न मागी कन लेपने हाइबनि हाइरिबो कोर्ट सी याम सेंगना थबक तौबरा तौदबरा सिदि इंडियन सिस्टम द संग्रदि अखोइ कमित मद्र होपफुली मद्रा सातौने लेते को मद एक्सपेक्ट तौने लेते असुम तरकन हाइबगी अद लूरिदि सिदिदा अखोई हुजी हुजी लाउरिबा मणिपुर दा अखोइना लाउरसी ILP की दा BJRP से 1951 ने 1951 की मतुंग दा लाको पुनमक्ति पास पाइगदम ने अदुसु चनद्री को मदु ILP बिल दो पास तक बिदन SNP बिदन लेरिने बा मदुदा मदुगी अकीब लेरिङै सैसिदा 2014 की 31 डिसेंबर फाउबदा लेइबा सिंगदुदा दि एग्जिबिशन जि पीरे हाइदना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोकतना ngसाइगे हाइबा नोटिफिकेशन अनि थोकतन थोकतन लेरिबसिना मोइदु सेफगार्ड तौग्रबनिना सिंस 2014 की 31 डिसेंबर फाउदगी ना हौजु फाउद लेरिब गैप अमसुंग अखोइना डिमांड तोइस 1951 ने लॉन्ग 63 इयर्स बैक चखल कांदा 63 इयर्स की मनुंग लाखप सिंग से अखोइदी अखोइगी इन्फ्लक्स पॉपुलेशन ने लौरिने अदना अखोइदा लाकदो जे बांग्लादेशी ओइना संग ओइ अफगानिस्तानी ओइना संग ओइ और पाकिस्तानी लाकनी हाइरो ओइ असमी ओइना लाकनी बंगाली ओइना बंगाली लाकु बंगाली ने लाकनी अदुरगदी अखोइदा हाना बर्डन से पुदना लेरबनिना ऑलरेडी इन्फ्लक्स की प्रॉब्लम से लेरबनिना इंडिया की असेंग इंडियन सिटीजन भाव लांगनब ngamdringai sida Indian citizen नौनो फंगकपा अमसुंग हाइरिबा CAB सिना एग्जिबिशन पीरा कांदा लीगलाइज तौरकपा अनोवा इंडियन सिंगदो 2014 भावबदा संगिबा सिंगदो मदुगी बर्डन से अमुकेना अखोइ मदुदा
so many times Awab madu mathakta, burden je awab 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 mathakta awab da hapkani haibasigi kano ne ba apprehension ne ba aduna ne khoi na masi khoi da di direct haktheng na ba haibo Assam da haktheng na man phangi Assam gi population overpopulated explosion thoi ba population do khoi cha manaw burden do Manipur da nangani haibagi madu gi kano ne akib ne khoi da le si aduna ne khoi masi theng da ba de oppose to budam ne na haije si alo zalan sa khoi gi Assam da di NRC je ma khoi gi finally se phongra matung da mioi lakh 18 se khoi gi list yaw dre nam kano tawbuni masi matung da khara leraga mong lakh 2 da ngai re ka haiba khoi gi pau tana gi belai masi da hari bel lebhori meam si atopa station da sanction gra masi na jodum khoi gi leiriba phibam sida akai ba pirakpa loinana Manipur gumba atopa khoi gi thangnari ba Assam ga thangnari yumlo nari ba station se NRC moi khoi di NRC su kano tawdri ba ngaktani masi da atopa khoi gi maruina Bengal dagi Bangladesh rom dagi hajilak pasing si mayam sina koi gi masida hen amu complex ohen ba phibam leibra koi tasena hoji akoina nanne gado shi hoji tamo pradip na su habiri ba akoi da confused out de mito phai ba siga mire ba macha hai ba akoi gi loan da 1980 da akoina msugi mskoki movement si tokanda mire ba macha gi wathok hai mito ki wathok na te JCLPS na movement tokanda na mito ki wathok ni haibadi interstate migrants sing atopa akogi India gi atopa state sing digi lak paduna akoina mito pana hai aduga mapan dagi laiba sing sina mire ba macha hai aduna aina yadana akogi chana pathap na yadana changakpa akogi mitop sing aduni mire ba macha sing aduni aduna hojik mire ba macha dagi na akogi mitop phawbad olakpa illegal immigrants haibasi dagi na migrants da olakpa interstate migrants da transform tor kadwine Bangladesh dagi lakhi Pakistan dagi lakhi ba masing sing se yamde haiba yaroi sherok da saiton da nganu konda hoi Kangla Tongbi ki case study Indo Nepal treaty laigre khoi kanam khanghotre any Nepali kano sing se Indo Nepal peace treaty gi matung ina khoi sida khunda ba da yai haiba madusu yanagre hadina khoi na tumina lai thokpadi yaroi whatever akoina uba matamda akoigi life to challenge tawraba akoigi existence ta akoigi survival da challenge tawraba aduga akoina masidi akoida detrimental oirani nataga masidi akoida devastative oirani na khanbasing adudi we have the legitimate right to fight against those legislatures haibane akoina haidi madugi legislature mayam do kaidobagi akoina accept tawdono maybe in the future sahi cha ma se kaimta nate akoina India da yaugri chahi umdra sujlawan within 100 years ta kayam change togre Manipur da leramba matam du di foreigners ngatani foreigners gi for permit for exit into for entry into and exit from Manipur sida lerami bulpa manga piraga lerami ba ko gi Manipur da lerami ba mitop sing do changa dagi na lising ma phau da lerami hare 1951 phau da hauji kaya yogre yamna kiningai ne bhujula ibasi adu after 100 years amuka kamai lakani then akogi generation after generation lakadori ba akogi isai su sing naraga suthang sing asi karai de lei hogani mogi space lei gidra adu etarga di hojik lei riba constitution na hara kana constitution gi provision manungda akoi miam bu protect tona ba 6 schedule ne na amakak lei north east ki oina haiba context ta haiba taragadi maduchu community sing de pi hai karbiang long da 6 schedule gi natraga anywhere bodo gi btc gi area da pi haraga su bodo si btc area da 20% khaktani hoji Karbiang long the Karbi ki population ki percentage is 34% kaktani. But 1947 did 94 something later mini. So now laiba changes me amche phasana khang batai aduna the same kano ko ki Karbiang long the Tripura da hojik 12 lakhs ni Tripura ki population che around 12 lakhs laiba se chawrana lakh tarani thoi laiba Tripura ki population se masi yam da natte akoi ga chawrana manari ne majority oi haiba Manipur da lai maithai sing ga manari ba ne sigi population se yamna kiningai ne ba khudam oina ai yam sambe example ha jage ba 1947 da ning tamba matam da Tripura da Tripuri singi population na 77000 oi matam da kano da akogi before 1947 gi mamang da 77000 oi matam da akogi masing se maite gi masing se 18000 oi 24% gum oi Bengali population gi hojik Tripura da akoi mi kyam lege ba Manipuri kyam lege okay kasar da kharchen re ko credit yare now the tendency is
अतई द त्रिपुरा द त्रिपुरी नै गुम सेब त्रिपुरा द मणिपुर उत नै न सेब त्रिपुरा द लैब मैतै सिंग से मणिपुरी नत्रग मैतै सिंग से क्याम साथी के बु चंदोन तकपम मब कांबू से मजुमदार ओलेब येनचेनबम मब कांबू से जादव ओलेब कुंडल ओलेब दिस इज आई जे हाउ जी तोरी बनिको नोम जगो रा साकाना इन इबे मन कई सागे नो खन मजुमदार ने हाले ए कई नो मजुमदार ने हगन चंदोन तकपम नि इकाय दना मजुमदार ओले येनचेनबम नि इकाय दना आई जादव ओले फजना मांग्रबने कई नसागी लाइबा पॉपुलेशन 33 to 50 lakhs ने हाई त्रिपुरी की अखोगी त्रिपुरा सा है बतारे अखोगी त्रिपुरा दे लाइबा बोरो पीपल और त्रिपुरा सा की मतुंगे नदी हाइबा लाख कुंट्रा हुंदो दगिना यांखै बाउ लैरे हाइदना हाइदोक तबिगा नि सेंसस ता हाफ तबन लैरे ने चिंगनरी बसिगी कंपेयर तो मतम दि लाख 3 थोइ तो कैम तो ओरक्ट्रेबा हाने लैरंबा अखोगी पॉपुलेशन मैटी की पॉपुलेशन सु हेने चाव मेजॉरिटी की कल्चर मेजॉरिटी की सोशल ट्रेंड रे यौशल लखन अखोई सा से बेंगोली ने आइडेंटिफाई तोरे एबा दिस इज अ रियलिटी अदु ओइबा तारगदी कसार द लैरिबा अखोई मीसिंग त्रिपुरा द लैरिबा सिंग मैटी की दनिया हाइजैसे मधु म्याम दुबो ओले देन अखोगी लैमिनरंबा हाना लैमिनरंबा अखोगी लैमिनरंबा मयाम सिजु तमन तमन ओले अदु हौजि लाइबा पोटी यामना किनिंगाय ओइबा पोटी हाना अखोइना सिदा तारिबा मिटोप हाइबसिगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल संग्रकांददी मिरिबाग मचा इलीगल इमिग्रेंट सिंग अदो मिटोप ओलकदोइनी दैट मीन्स असम की नतग बेंगोल की पॉपुलेशन मधुगी मरकता यावबा मी म ओरकदोइने नेचुरल पर्सन नमगा अखोइसिदा पोप मी गो चमनर मा राइट लेरकदोइने अदु अदपरे अदुगी मीदुना मणिपुर चंगकप मतमदा अखोइना कमाय तो थिंगोदोइनो करी राइट अखोइना थिंगोदोइनो हौजिक लैदिबा एक्जिस्टिंग अखोइदा खंदोकप ngमदना जीबामदा सेरोदा साइतोना nganu कोदा लैदिबा जीबामदा भोट काराबनी nganu कोदे बेंगोलीना भोट खोमबनी बेंगोलीना पोस्टर थेलबनी यंगबिउ सिगी फिबम सि अखन अखोइना लाइथोगा लैगदोरे any अखोई सऊदी अरेबिया दो ओसु दुबई दो ओसु नत्रगा यूरोप दो ओसु यूके दो ओसु करंबा मिटोपु पुंखाय अमदि लायना सेकेंड अम सोंदना आइगी वीजा दा आइगी पासपोर्ट ता अयाबा पीदना ची यावना चंगकपो ओइतारगदी आइबु पुंग क्या लेहनबा यागे that is the legitimate right of the native people of that particular country adu oiba tataragadi aikogi sidasu mi singa sida kaidobagi aikoina lehengadoino haibani agu khwadigi na aikogi missing yam daba aduga khwadigi hena akoi punna laise chani ga yakai ethnic group hena lairiam sigi nungsi raba amaga yamna anthropologically aduga human history da khwadigi chawa testimony oidna human evolution da angakpa phangna laiba mi myam se tamna bapan dai la akanda sapu ma pirakpa sida netflix ki northeast ki akogi body oina laiba koina northeast as a whole yengaga khanba matam dadi hojiki laiba territorial or hojiki laiba political kanusing ase boundary sing ase masi irrelevant or kani haibani manam dike gino hada mitom na masing loina mai helakpa matam da manipur da laiba matam da akoi myam matam du ngam khai natra lam khai mun gi art thola aroi manam di mitom ak oigar kandadi and it is happening hojik ji tho abani aruga madu thola kadori bani aduna akoina pamjari badi मिटोप ओइना मिरिबाग मचा ओइना लैदिङै ददि होय मोय ngathop ngamami aduga miribang macha sing aduna indian macha ola kandadi hojik phawda tamone akoi mizoram da chatpa matamda very good example ngasa hambigi butugi ai khumjarakya nrc hek lap thokpa numichi da tamone akoi se mizoram da chatle aijo kano da chatle ba aijol da chatpa matam sida aigi gari da tamu hoy si lehowi ai ilp kano tawena adaida lehoba sida kayam sangba Bengali Singi population Singi me Singsina inner line Akogi Viding te Akogi Mizoramga Kasarga Taina Visida ILP gets it ILP long of Gidamta Ahinkaya Numitkaya Morning I say Tamu Akoi Ura Abanem. High missing the Angang Pambam Angang Madungai Bamiam do Akoyam Pakatna Mogi PD Marini or Sumani PD Kanam PD Peter ILP Pasna Yang PD Pazu Paraga mi Putora Ituni Ado the same numituda adu loraga from akoi notice people's forum gi akoi kanosi tawrakas akoi to tholakan dadi akoi myam si thola aga manipur yorokan jini bam get hang do lerem the same population do manipur changa moidra ba akoi the security personnel sing da hange ba change ba no mad gari am da mi taragi mathak to ma yamdra da gari tareti sange hai that means 70 persons ko hoji phoda kyam sanga ma sigire sida sang target kyam chang rage adu itadi akoi na hai se NRC की impact ओइबे याय नत्रगा CAB की impact ओइबे याय अनि मक्सी पुंचल कांदे NRC मसामक से
moibu naturalize suppose NRC the foreigners na traga Bengali khandok pa matam da masi no gi mini masi foreigner natti hadam ta gadi we have to accept it aku ya ba gi NRC sina mitop sing su aku naturalize to gi aron hidden agenda am su leiram ba ya ba hoji asam da to rise adu hoji lei yo poti Indira Mujib Pactor 90 lakh mafutra sangi bani 1971 da adugi lakh mafutra sangi ba 90 lakhs to krai da lei rage hoji ke to no 19 lakhs ka khandore ise where they have gone aduna yam luri di kaino da maduda naturalize to ba to da natana aron bala long ama the demographic war ama akoi sida invasion to kanda akoi myam se mangsil lai ha bi hajin na ba natte ba hoji CAB pass to ba taragadi hoji akoi Dasrat Dev Tripura ki Chief Minister oiba masam se 71 da sangap pani se Tripura khuri mana hai dia ba adu oiba ta ga de Tripura de lei ba lak yang kai na to kanu de lei ba lak kanu se akoi masi soidana akoi kai hatare masi accept to gi bata bane naturalize to gi bata bane amon ne Tripura na hogolak pe wadi leitre so madugi queue do lokjara kanda akoi myam gi kai common feature ama hauji Arunachal ILP leina kanogi akoi hazonga chama masing kya sukre Mizoram da ILP leina asu section khaba Mizoram da kyam sukre foreigners nak khaba Nagaland da ILP leina Dimapur da hoji kya sukre ai mogi changai ba mi sing adun da te moina pole iba macha masu aduga local akoi gi kanosing duga punjal ba matung da charau mono ba matung da lai ba descendants sing du ne aduna koina khanjabadi impact soidan la laigani hoji akoina mitop changak pagi hoji lai ba reality da tamon su thambiri se chumi adu khangdok pa changi aduga impact amadi thinghodagadi we don't have any akoi protection safeguard kemta leite open troga thamba desert company akoi se korobon changkani ana changak pa sida kaimta kanban nanghoroi hoji pikraba ukul district ta bangladeshi gi masing je lising manga hele na report pire isni aduna anum chakolakani moina akoi local myam kano toga aduna akoi na khanjabadi akoi na hojik ta liba si bigisida akoi confused tok de akoi gi mire bak macha tan ba habani mitop nate adun this is our rightful akoi gi kanoni movement ni aduna akoi gi sigi resistance people's ki resistance movement na se until and unless mitopu mire bak macha bu akoi gi lamsi da changhal lakanda akoi bu muchat na bagi lauriba warep na taga legislature sing ase handok phawba awang no pokki miyam na punna koi lantheng na ba ha basi de koi sitting hodra ga de soidana mut ki ba ki bre phongdok tiri no yo ja talking point ki thorom se makha sa thadi jingai da atin prem thang lokjagi ming jabrib sing atin prem thang lokjagi mi ku khratang am nise Manipur ihan hanbo oina lamjingba jewelry na market ta phangba sana mayam sigi quality check tawbagi khudong chaba pijari adom gi leijariba sana da yauriba alloy amadi elements kaya gi chang marik chumna accurate quality amadi quantity ga loina na khanghanba ngamlagani lamjingba jewelry na pijariba khudong chaba asi lobi ho adom gi sana adu sengi na traga sengde haibagi chingnaba du kokhanbiyo akupa marol gi damak lamjingba jewelry da lengsinbirao Lamjingba Jewelry, good quality is our priority. Iramdam da fangba polam singna iramdam asimakta da sajaba kangla gi polam sing fangbiragani luhong panthana lakpada miyam gi damak leizare laima kabok loinana luhong bagi yakhanaba discount su izari akupa marol gi damak contact obiu 8131877217 natraga 9612056941 kangla kabok chabiyu yamna hawbani kangla laima kabok breaking matung da mayam bamu kana talking point gi thorom da taram nuksare ja mathang se oja pradip ta laksege ja hogi hojik leiri ba phibam masida sarkar gi site gi kari step lokhat hogdragadi masi hena akoida lamdam singi oina indigenous people singi oina yamna mangba madi soidan oira kadoribni miyam gi oiba protest adum makhatan adum sanction higani ai basi adum mayamna adum khangdana leirabani tawdabo
ngasi khongna fiyo pawse sing da khoi na thengna basi Arunachal Pradesh ki Chief Minister oriba pema khanduna hayeng makse khoi cabinet mi pham na bagi khoi wafam phawa kana ki bulai kre khoi gi state si yona di masi hoji phawa gi na kari phibam da leri sarkar gi ba site gi kari proposal khoi gi hoji CAB je kai ba pass tawdri ngai si da lokhat hoba ya ba khoi gi safeguard if namdana pass tawgidore hai targadi khoi gi oiba safeguard kari hapobu yana gi step lokhat pa darkar ren khan bis sim ta si sai aham heblo chap mani sa sina khoina CAB ji pass ore hero ne pass ore khoi gi ILP se hoina asum inga do ne ta si hai mitop hai gi ILP do ne ILP de loin mak ngai dra khoi sai 951 sai bi re 951 boy 71 boy so ILP hai gi mitop hai jan thin re ba ILP se later gi CAB pass kan sa CAB ji direct super khoi se so lagani adu yam kan asam so mai so kan ta de khoi da sai Bangladesh influx to asam le ba Tripura le mai le ndo man de ba Tripura sai sai develop Deputy Masaman Al Mahaj, my Bangladesh in Hedu, Adama Bangladesh in Dasra Deputy tribal, Masi, my indigenous population. The Matima community in the Masu, Chimis Urmina, and the Maderuga, Madi Madigan, Developed Haziki, Bangladesh, and Masaman Hajaz. And Moy so the assumed Tripura and Sokani, Adama the Moy, I'm going to gather Sokan later, my dear Haziku, Haidosugamore, as your Anamuzum Changi, Hazika, Sletka, Komilaga, and Simoy. Pull up in Khaliba. They make arguments that are going to get a Nito Parliament, Tripari to Parliament, Tripagi boundaries at single table. Moises a Chakla Snapper in a Dhaka, you just house the Tripai Kingdom in Lamina. At the Kingdom Lam answer the hang, Partisan Chakana, Chakla Snapper says from Zakre, Chakla Snapper, the German Kamudu, preparing to an activity, having also agitory. What is happening? Yampan Tabach Kopia, ready to over. Preparing how we had later Martin is on Bengali Jerusu, Chakla Snapper, Dhaka, on gently heading what you call Comila, as a Polagas to Bragi, Kingdom Yormineva. Yormagan said a quick practices in Tripura, my heavy arguments really. I don't know, I say Assam is a happy man, who is let's see Assam Yorme, the Moy was sitting to the Assami and Yigare has a missing cigar. I do partisan like answer select me, I'm saying, Assam Yogi, Assam Pulagadi, Hindu majority. Moy already Muslim majority, no way. Select already. Kind of Gopinat Polo is a smile in a tapping lake with a gate. Tuan slate get a friend to consider Muslim machine getting here and some other Hindu population, ma'am, the silver headly ma'am, silverly ma'am, say I'm going to do up slowly, ma'am, MC, silver lemon. Other say, have original question like consider a way to get a whole year ahead. A way to where I see be like consider when a calorie burn pineapple to that to quantities, Sagi, Asamda, lady ma'am do citizen of already. Like Jang and help on later. I do a CAB passed out the moments Yamin Renico. Yamin CAB passed over ILP, ILP Manava legislation, which some Zambuda as a mechanism, ILP, had a smooth my cabinet pass or Mitop Zankas, as Mitop CB one Trevor, Mitop Zankas, non indigenous Mechalagi. Indigenous or the Bamiam Sankans, the pass out only heavy Amatorina. Assume the Wooden Hena, Nakpa Neva. Nothing a winner, see the little depend on considering, say, see, be the Kodakuna. Immediately I went home to shave. I think I wait and hire population way again to progress. We see where the hesitate. I do as Ham Swiss my soul in Tazi, CB, Danda. I do see with the reflection in a second wave that. See, Assam the citizen of Himutunda, which are going to have it to be concerned, Yamazo concern where to go. Other concerned to quite negative has an realistic way in heaven. Okay, see, be the not the focus over against the Paragraph see with work against the quick problem, quick problem, the CB is identical idea. When we talk having Mitop Magnate was saving Hazina, foreigner having who is a foreigner cam, the hypotony, Aduga, foreigner as a private CB of Torre, Adu Yati, a minor bargain or Herone. We see this, Miami and pass over. I'll be on the Herano, I consider with the Hana Swiss and so in Hawan, other animal Sikitan, Animaki lines, but the Kaho Dragadi, CB is a way and a zero in Tado Horaga. The CB is not going to start to go Lambian to Taro, Habigi, concerning Hazen. Tentang muk oja kenoda dilukuman hong laksake. The main pick you and a day, Hosik lady film sida karam based local category educa sarkar ke saitagi karam approach to bugi and the Hosik lady va koi government local pay aba khongthang sing sida kai wapam thamin
hojik phawada leibe issue se khodi amne seriously concern oi jara kanda akoina junction ge na lauthok chakri si hayeng mak akoigi media da loina akoina haijagre hayeng si ayuk tagi na kano sima 18 sima akoina mass protest am tawrani aduga mainly in the ima market ta tawrani aduga 18 gi midnight tagi na 19 gi 6 pm evening bhawba sima total shutdown lerani manipur da hairi basi akoigi kano na nepip na lorokpa warep tubu endorse to in magi state man magi state to gi situation go chana ba mowong da zathabiu in habidu gi matung in man pack na manipur da haib si lautok pani ada masi khoi chathabam thoi lawhum thoi hedana khoi laujari bani ada sidai sida ngasai gi mamang da kano da hai ki phaga chap mane khoi gi framework agreement gi matang da state government na hai ki bam sing central gi leader sing na assure to gi do aduga chap mane sida sebi gi matang su mai hai se specific provision ama masida highway amendment bill se yahon gani highway specific provision se na kedong ba religious cultural and linguistic bagana protection je pin na bi damagta se aduga any other rights of the northeastern region the people sigi rights mangal hai bina ba adu de highway sigi specific provision pi gani haibadu da khoina pen thoga leibanate aduga pi su pirakte akoi di thajab leite kesu aduda maduge assurance ta kesu thajab leite aduga to kausu korukte pi su pi de hoji kamju tokde adu di ejiti hana gi dum into to botoro kana khaliko adida sumaina migi akoina yamna akoi goiba yamna humble kana da approach ta na haiba taragadi huji arunachal pradesh da nahansi se ngarang su moi sesogi kana leader sing phamina khrabani arunachal gi chief minister na kawra kan sesogi leader sing phamina kaino de moi session launa na tawre adagi in case of kana meghalaya da su meghalaya gi ju hanama state ji sab sana sebisi aro ya haidana lorom state ni adubu hairiba sing da in the meantime masu atopa measure lori e banga sagi ordinance ka jari rakanda sagi ILP demand tawse da akhoi dagi phawda ILP copy pi na draft copy ong da yenge na akhoi di supply tawri ne ba ko adui marak sai da mana ILP gi oiba sigi protective measure oina kana sigi illegal immigrant worker kana se immigrant labor sing se regulate tawna na ba khona na ba kaina moi ordinance oina moi pass taw lai khra sumaina state government dagi initiative tawba ya ba so khoi kam da taw da ba only center na kaimne solo harga na plainly heta khoi solo haina heta haiba aduga aikhoi ga coordination wat ba haitare masi CSO na thangai sana government bo khoi boycott tawrga moibu makhoi wa sukta ta da badin natti ada makhoi gi wakhalda hairiba kano se magi kano party na hen lumba aduga magi siadu na hen lumakpa adu ogene na khoi na lawi aduna khoi di miyam ga zamin na ribanina moisu miyam vote ka vote pira kana ka ga simsa oini hairgani ko akhoi ju miyam na yadana akhoi kano leader public leader oiremni akhoi leiba seso gi kano singsu heta aino ogene ta chokthoro ya ponte adugum basi leibanina hairiba seisda foreigner singdu akoina hijackre direct channel da Bangladesh tagi Manipur da direct magi kano du leiba natabani na Bangladesh border da either Meghalaya gi kano da changa kanda adagi Tripura gi border da lansala kanda adu mayam illegal kano singdu na foreigner singdu na legalize tok thoki ba taraga di moi Indian citizen oiba na habese pan thingmo matam da pan gi makha du da leba apetban summen na le ri kai dong ju oiro sini khoina kanjari sina achau samudra gi sing amana safung kan chensa leiba mamang du da sebe je thinga kan da khoi gi hana go over populated oiro ba do madu masing kara hanthara boidi sing gi flow do kara tapthar kani mapan dei sing ba samudra gi sing sum chensa la khoina makha da gi sum madu gi pan du men na ba makha de leba apetban men na di yaro sine ba aduna ne khoina masigi thorang ju tawdaba as well as central government na central gi leaders in high hedana adum madu da thajaba pirakanda madugi kano du da khoi miyam je apang sina miyam them na thambadu di yararoi manpur miyam di aduna pangmu sina te aduna ne masigi agitation mathau tai people's movement mathau tai hedana koina lauthok miyam ge soba movement ma darkar le ha mathau tai aroi boy da tentang na yo jalan jadong laksake ja khoi gi manipur people bill si ju marai ba si tamungam dang je dum leiribini leiriba phibam sida khoi gi representative singsina MP MLA singsina makoina lawdaba thogang si kari ne khanbe da tangana thambi tasena akoina khanjabra di hoji am serious ore akoi gi hojik miyam da lady ba apprehension miyam da lady ba mi pai ba si lam amasung mi animak se mutladra kairadra haibadune
lam kaigani haibagi kirakpa commercial gi marak understanding lerakta divided oirakpa adu somna kanana mi sing asisu irrespective of magi karamba kanoda ethnic group to ma yaw de have thidna mireba macha sing na mi top sing asi sangchil abadi aikogi hingbada aikogi punshida challenge to buda natana aikogi tunglam chat amal leira roidra haibasi gi wahangni aduna hojik laiba poti hojik thambiri bo wafam chida koina aikogi government sing ase aikoi miamna khanjara kanda nahan se phagi tawraga amkha ira by the people for the people and haiba why chida by the people se mase aikoi lan kre miamna khangi ba by the people haida miamna khangi ba aikoi na khangi ba mi sing che lan duna makoi na for the people tawraktre miam gi pa kholoini haida na chat khipa miam gi apam ba si phongdu uni madu wahaloi haina chakkiba sing aduna hojikti delhi gi paukholoi oiraga lae delhi gi na lobo warib sing puraga aikoi myam da noi si tawde ya de kaimta tawro ha ore na lakpadu natte ba koina pamise mizoram gi natra konrak changma meghalaya gi chief minister dona yamna with certain political will or with certain determination miyam ga aikoi ga punna chatminna ba change aduna aikoi na pami badi not only participatory democracy is a Manipur muk tawal lairamaro miyam sina hena sensitive oire sida yamna responsive oiba China do responsive democracy ma het miyam na khali base thabak to onthok ngamba aikoi interest and aspirations akoi legitimate rights se masu pina ba aikoi kanusing asina honaga dabani adubu sumnatagi mere autocrat oida kanda India gi government Indian state masamak se authoritarian oi haidana mayam loina yanarabani madu amke hen oishala ini hojik anoba kano lakpasidi aduna machi nattabida aikoi miyam gi oiba feeling miyam gi oiba legitimate right as masak khangna aikoi gi assembly da mihut oina laibiriba aduga aikoi gi bureaucrat oina laiba khudimana aikoi koksung sinara kanda aikoi gi lam amadi aikoi gi miyam mase kamai tawdana simultaneous minna dana aikoi hingminna gadege haibagi institutional change nataga madugi social change sama aikoi mathau ta hena adumana thamjani sam samnai athuba matam da thabak se paikani nge habagi apa mane jalan thambiribise yam noise ngasi TOMTV gi talking point gi thorom da senior journalist oja Pradeep Phanjobam loina main pack gi convener oibiriba oja Yunamcha Dili Kumar loina koi gi nefip ki president oibiriba oja ningthokja lancha lembiruktina ngasi gi thorom khung khan mi gidong ta oja hum bom kana thagachare ngasi gi nadi TOMTV gi talking point matang sil losinjare yengbiriba singbom kana khurumjare